Wemukelekile mbukeli wetindzaba kulendzambama nalamuhla ngitethula bukhoma emkhulukhaya wetindzaba te-SABC e-Auckland Park eJozi lishonile. Ake sibuke nati lithamba imbili. There should be no bullying of one nation by another nation. Mengameli Cyril Ramaphosa wende lubito kubaholi bemave emhlaba ukuthi bayekele kucindzetela lamanye emave. The purpose of you sending it to Mr. Matlala is to show Mr. Matlala that at least you are discussing the PKTT with the minister. Yeah, that I sent him a message, yes. Somabhizinisi wase Northwest Brown Mokgotsi uvumile ngaphansi kwesifungo ukuthi wakhuluma nendvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhethekile Senzo Mchunu ngetinhlelo tayo tekuhlakata litsimba leliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki. Sebaqalile kutheleka kuleli baholi bemave emhlaba ngaphambi kwekuqala kwengcungcuthela yebaholi bemave eG20 letawubanjwa eJozi kulembela-sonto. Kulabo ke labasheshe bafika ngundvunankulu welive lase-Australia Anthony Albanese lofike esikhumulweni setindiza i-OR Tambo International ngasekuqaleni kwelanga lamuhla. Kungenela lengcungcuthela kwe-Australia kukhombisa ukuthi bophelela kwale live kuqinisa budlelwane bekusebenzisana kutemnotfo nekuhambisa embili kukhula kwemnotfo wemave emhlaba onke. Lengcungcuthela lesingathwa ngaphambi kwebuholi beNingizimu Afrika itake ngesikhathi lapho kunekungadindi kahle mhlaba wonke. Kanti ke labaholi kulinzeleke ukuthi bagcile ekwehliseni buphuya intuthuko lekhonsile nekwakha umnotfo losimeme. Labaholi batawuphindze badzingidze nekuhwebelana kutshalwa kwetimali netinhlelo letawubukana nekungalingani kumave lasatfutfuka. Mengameli Cyril Ramaphosa wende lubito kubaholi bemave emhlaba ukuthi bayekele kucindzetela lamanye emave. Live leMelika lesabise ngekuthi iPitoli angeke ibambe iG20 ngaphandle kwezivumelwano sayo njengoba ke ingetuba ingcenye yale ngcungcuthela yeG20 letawubanjwa kulembela-sonto. Mengameli weG20 Cyril Ramaphosa ucinisekisile ukuthi kutaba nesimemetelo sebaholi labataba ingcenye yeG20. Imitamo yokwesabisa lentiwa nguleMelika ibonakala ingamthikabedi mengameli weG20 Cyril Ramaphosa. Baholi bemave langaphansi kweG20 batawuvumelana ngalokuthi awuphakanyiswa kule ngcungcuthela lekuyintfo iMelika sana nako. Ramaphosa uthi umnotfo noma kuba nembutfo wemasotsha lomkhulu akuniki lelo live emandla yokuhlukubeta lamanye emave. It cannot be that a country's geographical location or income level or army determines who has a voice and who is spoken down to. And it basically means that there should be no bullying of one nation by another nation. Uhambe emavini lubumbano nekutfutfukisa emave ngaphambi kwalomhlangano lobukwe ngalaloheya. Ushiyela likhohliwe ngemitamo yeMelika yekulwisana nekuthi le ngcungcuthela ibanjelwe kuleli. There are some who have dubbed what we are doing through the G20 summit by holding a number of other G meetings, which I'll speak about in a little while, that we are having a G100, a G1000, and that is true. We are having a G-million. Le ngcungcuthela itawubanjwa kwekucala eAfrika kanti leli lime ngemumo kwamukela baholi bemave emhlaba. Kuchubekela embili naletitsinza ingcungcuthela yeG20 umhleli wetindzaba tesiswati SABC Siphephile Kunene bekaseNasrec eJozi kuyewubuka emalungiselelo ale ngcungcuthela letawubanjelwa kuleli kulembela-sonto. Sibonge e-studio sitakwembukelisi seNasrec lekuyinhlitiyo yalapho kutabe kuhlangene khona bomengameli lababuya emaveni latingcoma temnotfo emhlabeni ngemave lang-20 lawo. Kulawo mave ke ekucaleni kwayo lemhlangano kwakuhlangana bo-bank governor
kuphindze kuhlangane netindvuna tetemafa temave kute ubuka kutsi ingabe umnotho ungamiswa ngayiphi indlela kude ungagubutsi kepha ke kwashintsha lokho ngekhamba kwesikhathi sekuhlangana bomangameli bemave naleto tindvuna ke letifanele kutsi tibukete emnotho la iSABC ingumsakateli wesive walo mhlangano noma lengcungcuthela yalabo mengameli bemave kuva kabandi nje kuthi uyithola kuphi iSABC kanjani nekuthi ke sebalungise kanganani ukuthi uqale lo mhlangano sina khutho lobuya iSABC lobuke indlela tekusebenta iSABC sikwemle khutho etindzabeni tesiswati ingabe selihambe kanganani iSABC kulungiselela lo mhlangano sawubona ngiyabonga ukulungiselela kwethu kwe G20 sekuhambe la sifila ukuthi si ready uku broadcaster to umhlaba wonke sibakhombise ukuthi thina sikhona ukuyenza kanjani la eSouth Africa imihlangano engaka njengoba siSABC uzwile ushilo ukuthi akusi SABC kuphela nje la si World Feed Pool Provider so ithe sinika ama country wonke ala nalawa angekho la ama pictures aphuma la ukuthi babone ukuthi zihamba kanjani emhlanganeni we G20 siphinde futhi sibe iSABC futhi sibe ne news channel yethu sibe ne pop-up channel yethu neindaba zethu zelwimi lwethu like eziswati so iSABC kay 3 njengoba sila and then siye kuma platform wethu wonke la sizokhuluma ngawo ukuthi abantu bangawuthola kanjani lawo ma platform nembala ngumsebenzi lomkhulu kuyabonakala ukuthi nethweswe umsebenzi longetolo kwamandla kepha ke ni iSABC niyadiwa ngekuyithwala ngesizotha emsebenzi lenjena ingabe umumvu lose Europe uyithola kanjani iSABC umumvu lose South Africa uyithola kanjani iSABC kude akwadi kuthola lokwendeka kulomhlangano sine app i-application ibizwa iSABC Plus leyo khona kuyi-downloada ku-Apple Store noma i-computer noma i-TV smart TV udownload leyo application bese uyaregister ungathuki usaba ukuregister ucanga ukuthi uzogijimisa for i-TV license hayi ukuthi sikhona ukukunika ama-advert wakho wanidayo sikhona ukwazi ukuthi ubani osibukele ikhona ukusiza nathi ukuthi sishape i-application yakho once uyi-downloadile leyo application then uzokhona ukubukela iSABC mahala la uzobona ile high SABC News Channel SABC 1 2 3 SABC Sport wonke ama-channel akhona lapho nokuthi ukhona ukulandelela i-G20 blow by nje on that app and like ngishilo it's mahala awubhadali lutho ukuthi ubheke iSABC ukuyi-downloada nje kuphela badala nje data yakho kuphela ukwadi ukuthola yonke info letsingekile uma sikhuluma ngalenza bayekwadi ukuthola le sike sakhuluma ngakamuva sakhuluma ngeDTT ingabe labo labasakhona ukuthola iDTT badakwadi ukuthola iDTT khona uma une smart TV uma une TV entsha engekho maybe more than 5 years old uyayithola iDTT kuleyo TV yakho la uthola ama picture crisp khona la uthola ama channel extra nakhona lawa akhona na ku SABC Plus amanye khona na ku DTT and ila ukhona ukusilandelela khona ngechannel yethu yele high khona silapho ku DTT kusho nje umuntu akathola smart TV sakhe athola cellphone yakhe a download SABC Plus utawukhona kulandzela konke lokwendeka ku G20 konke siyabonga kakhulu isikhathi sakho Khutho Matlala siyabonga ke kuKhutho Matlala mbukele ekhaya akukwadi lokuthi iUnited States of America ayikakwadi kuta itsite yona ngeyilubhathe kulomhlangano kanzi ke Umhlelo wetindzaba tesiswati SABC siphephile kunene eNazareth eJozi kanti sikubutile mbukeli ukuthi ingabe bubonakala butawulunga yini budlelwane belemelika naleli njengoba ke imelika ibonakala ingedi futhi ke ingayisekeli iG20 letawubanjwa kuleli ngempela sonto umbono wakho uyalandzela Kona kunzima kakhulu ungezi kwemelika ikakhulukazi lapha ekuyingqungquthela ye-G20 lokho ngikubona mina kuzobhebhethekisa more ukungezwani wena wabona umlilo wequbula phakathi kwalamazwe phansi kobuholi bukatata uTrump andibona ubudlelwane boMzantsi Afrika nemelika bozawulunga mhlambe kuyabangcono mhla wasuka esikhundleni ungedi kwabo babuye futhi bangayisekeli iG20
kukhombisa kona ukuthi budlelwane emkhathini weMelika neSouth Africa angeke kwaze wabakhona. Akusaphethe nje uDonald Trump iningizimu Afrika neMelika ubudlelwane angeke buze bebuhle neze ngoba inzondo nje isukela lapha ya ukuthi iSouth Africa yathatha uIsrael yamfaka enkantolo ngenxa yokuhlasela iPalestine. Angiboni nje ukuthi kusazawuba ayikho into ezweni into engasilungela kuzoba ngcono if umnumzana uTrump makaphuma ngalo umnumzana ngaPramaphosa uma ngaphuma embusweni ngaba ngcono. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Kuhlala kwalengqungquthela kuleli eJozi kusho ukuthi ke kutaba nekuphathamiseka kwemigwaqo letawube ivaliwe kanti lemigwaqo ifake ekhathi N1 N3 N12 N14 R21 R24 M1 neM2 lemigwaqo itawuvala ngetikhathi letahlukene umbukeli ke uyanxuswa ukuthi acaphele. Somabhizinisi wase Northwest Brown Mokhotsi uvumile ngaphansi kwesifungo ukuthi wakhuluma nendvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhethekile Senzo Mchunu netinhlelo tayo tekuhlakata litsimba leliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki. Mokhotsi utshelele likhomishana ukuthi watshela betindzaba ngetinhlelo tekuxosha inhloko yetebunhloli Lieutenant Dumisani Khumalo na khomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal Janine Nhlanhla Mkhwanazi. Sekhefini lelikhethekile wakhuluma noMokhotsi ngengagculiseki kwakhe ngemsebenzini wangaleli thimba leliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki. Mokhotsi uphinze watshela ikhomishana ukuthi wathumela Vusimuzi Khethi Mahlala lemilayo yeWhatsApp lebesemkhathini kwakhe nendvuna Mchunu. I'm saying you are sending this to Mr. Matlala. Yes. And the purpose of you sending it to Mr. Matlala is to show Mr. Matlala that at least you are discussing the PKTT with the minister. Yeah, that I sent him a message, yes. Mokhotsi kuvetile ukuthi wathumela Mchunu imilayo yeWhatsApp lapho bekenda khona lobito lekuthi kuthathelwe tinyathelo inhloko yetebunhloli emaphoyiseni Janine Dumisani Khumalo kulandzela tinsolo tekushaya Mahlala nemngakhe ngesikhathi kuseshwa indlu yabo. As a South African, I was not the first person to suggest where we want accountability. You will even say, Minister, fire these people, or Minister, do this. But you're not an ordinary member of the public in relation to the minister, Mr. Mokhotsi. You're someone who the minister has been phoning on several occasions on WhatsApp, on Signal. As a comrade, and it should not be misconceived that if someone is a comrade and you being a comrade, the moment he becomes a minister is no more a comrade. Mokhotsi ke wathi encwadzini lefungile bekayingcenye MK nga1993. Kanzi-ke kube nemibuto levela ku-Advocate Sandile Khumalo lapho athe Mokhotsi bekaneminyaka leli-13 uma ngabe kuhlakadwe MK ngalowo mnyaka lekuyinto lengahambisani neminyaka wakhe ngaleso sikhathi. Mokhotsi besutshela leli khomishana ukuthi ito letasekhaya lenda liphutha ngesikhathi libhalisa iminyaka yakhe yekudalwa. My ID number, my date of birth in the Home Affairs, even my mother knows. I was born in 1977. It is just an era of 1979 from the Home Affairs. Umsebenzi waleli khomishana uyaqhubeka. Khomishana wemaphoyisa lobukene nekutfolela tinsita nembahla loluphiko Lieutenant General Mulife Fani uthi ke luhlelo lwekufaka ticelo tekutfola itenda ya 360 million wemarandi leyaniketwa inkampani yasomabhizinisi iVusimuzi Khethi Mahlala lwavalwa mhla til-14 enyangeni yeNdlovana nga-2023. Ticelo tekutfola letenda tafakwa tinkampani letingamashumi emva kokuthi seliphothulule uhlelo lokubuka lecelo letinkampani inkontileka yasiniketwa iMedi 24 Tshwane lekuyinkampani yamaniswa naMatlala. Fani bekethula fakazi embi kwekomiti yeParliament ngehlelo lomaphoyisa lekuthola impahla netinsita ngaphandle kubala kulokunye. As I've indicated earlier, I had no knowledge of Vusimuzi Matlala. I may have heard in the news that there's issues at Tembisa, but it for me personally, and probably for other members of the committee, that for us to link him at that time to Tembisa did not happen, and for a reason that
it did not appear to us at that time that this person is the person that is being wanted. Emaphoyisa azivikele isinqumo sawo sekuniketa lethenda lengabita 360 million rand ngaphakathi yaManisela Matlala. Fane ungetenga ukuthi ikomiti lelibukelo luhlelo lwatibukisisa timfanelo talenkampani kuqinisekisa ukuthi tihambisana nalo yini luhlelo lokufunelwa impahla netinsita ngaphandle ngaphambi kokuthi kuphasiswe kuniketwa kwalethenda. The bid evaluation committee completes their evaluation and they put a report together. Once the report is put together, the procurement policy makes provision for quality assurance in the process. The section head procurement would then go, and there is responsibilities to go and check and validate that the claims that are made in the report are indeed accurate. Asiphinde sikwemukele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena uphethe kahle hlala nathi. Likomiti lelibhange ngodla lelibukete timali likhethe kwehlisa indalo yemali mboleko nga 25 basis points kusukela lamuhla. Lokhu kusho ukuthi ke imali mboleko itakwehla isuka ku7 wemaphesenti iye ku6.75 ngeminyaka. Lesinyathelo ke siphinze sehlise indalo yemali lebolekwa loan wemabhange iye ku10.25 wemaphesenti. Umholi welibhange ngodla lisitsha Khanyaho uma ke amemetela lesinqumo ePitoli lamuhla uthite emalunga elikomiti avumelene nga elethu uma ke athatha lesinqumo. This backdrop, the MPC decided to reduce the policy rate by 25 basis points to 6.75% with effect from the 20th of November. The decision was unanimous. Members agreed there was scope now to make the policy stance less restrictive in the context of an improved inflation outlook. Nazivakashile timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 17 rand 14 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 22 rand 46 cents. Li-euro libita 77 cents. Lipula libe ngu1 rand 19 cents. Ingomba yetabelo tonge JSE yehlile. Igolide ibita $4,093 li-ounce, iplatinum ibita $1,545 li-ounce, wela longakahlutwa ubita $64 somphongo. Usiso Mahlalela kulethamba embili, kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibungu. Alishone Rebecca siyavuselana kuye kumbukelo tindzaba tesiswati khona ke ekhaya ku SABC1 nathi ke lesiphethe kulihlelo njengoba ke sitawubata kamuva kumhlangano lomkhulu yabanjwa kuleli G20 njengoba ke sebaqale ukutheleka baholi bemave lahlukahlukene kutawutsamela ke nawo ke umhlangano ngetilo kwaloko sawubaka bandi nake indzaba yokwehliswa kwemali indalomboleko elangeni lanamuhla simemeke bosomnotfo kuteke batoswete usingabeke nasike sinqumo sanamuhla sishone kulabo ke labanetikweleti kulo lelive semsakatweni ngensimbi 6 simathe ngensimbi 7 kulihlelo letiphuma embedeni siyabonga kulo lithimba egoli nzamba malehle mbukele ekhaya. Sibonge kuwe Sibu kanti ke mbukeli tiyaguca talamuhla thola letinye kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako letela maleti titfola ngensimbi yesikhombisa ngelwimi lesixhosa kuyo lenkundla sikhona simo selitulo ngemva kwetitolo nanto zakhe mathebula busuku lobuhle ngwane.
Sibonga kakhulu ke Rebecca sikwamukele kunasi simo selitulu kusihlwa namuhla ngwala lomuhle kanti ke masibuka sithombe sethu akukhombisa kuba mahlaka kakhulu ke mathuba emvula mabuka cisheke la eMpumalanga yelive ngwala lomuhle njengoba lapha isifundeni eMpumalanga lapha ku 60% wehleleke la isifundeni KwaZulu Natal njengoba asimile lapha ku 30% kanti ke libonakala ke libalile mawohlake la eNtshonalanga Kapa ngwala lomuhle kanti ke naselangeni la kusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula lasimile lapha kuye ke la 60% kanti ke ehlela ku 30% kanti ke khona nale nkungu lekhombisa ke la kukhasa phasi kanti ke lichubeke njalo ke nekubalela mabuka ke la etfundzeni letselugwini nelive ngwala lomuhle kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke la engcenye esifundza eMpumalanga eGauteng kanjalo nesifundza ke la iKwaZulu Natal selangeni la kusasa chubeke njalo ke lekuduma njengoba linyukela ke la esifundzeni ke iLimpopo kanti ke ngahle ke cubuka umlilo mabuka ke la emadlelweni latsiti kakhulu kade eNtshonalanga Kapa ngwale lomuhle kanti ke masibukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulu kade langeni la kusasa masibuka ke la sifundza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 27 eSprings eCarltonville eFernaghen nakhona likhombisa ke la kufuthumala ngwala lomuhle kanti ke indzawo lefana nabo Limpopo eMusina lapha ku 30 yashisa liphalale nga 32 31 mabuka ngale kuThabazimbi bophela phela kanti ke lifuthumele eBakersford nga 27 kanti ke isifundza eMpumalanga the place of the rising sun indzawo lefana noMashishini lapha ku 23 lipholile kanti naseMbombela nga 24 25 eCaroline Emelo lapha ku 24 njengoba nasisifundza sikhombisa kuba ke nemvula ikakhulu kade langeni lakusasa kanti ke KwaZulu Natal indzawo lefana nabo Mnambithi lifuthumela nga 29 lipholile ke start nga 24 25 ePort Shepstone kanjalo naseDurban ngwala lomuhle Richards Bay lapha kuye ke la 28 kanti ke Eastern Cape indzawo lefana ke la nabo Maletswayi lapha kuye ke la 28 mabuka kuBokomani bonquba lapha ku 29 kanjalo naseGqeberha emakhanda lipholile ngaye ke la 23 kanti ke iWestern Cape indzawo lefana ke la nabo Vredendal shisa likhipha umkhovetsheni nga 39 mabuka nabo Glen Williams 32 eBeefort West kanti ke lipholile George naseMosel Bay ngaye ke la 23 ngwala nomuhle kanti ke masiye Northern Cape indzawo lefana nabo Uppington lapha ku 37 mabuka Springbok 36 eCalvina lapha ku 35 ashisa ke lesifundza nabo Kurumane boKimbali ngaye ke la 32 kanti ke iFree State ngwala lomuhle mabuka indzawo lefana nabo Bothaville lapha ku 32 kanjalo eBloemfontein lapha ku 29 mabuka eKokstad nobe ke eKroonstad ngwala lomuhle lapha kuye ke la 20 nobe ke 31 kanti ke eFrankfurt lapha kuye ke la 27 kanti ke la ngwala lomuhle masibuka ke la sifundza ikakhulu kade iNorthwest mabuka indzawo lefana nabo boTosca lapha ku 35 kanti ke 33 koFreiburg kanjalo nakubotawo ngwane lomuhle mabuka indzawo ikakhulu kade lefana nabo Rustenburg boPotchefstroom khombisa ke kufuthumala nakhona ngwane lomuhle kungakho bengikuphathele kona busuku abube lobuhle